Omuvuji Jas Mangat ori champion w'omuzano gw'emotoka z'empaka mu Uganda eza NRC emirundi ebiri hamwe n'omuhwezi we Joseph Kamya okusinga empaka ezi babiri bari kuvuga emotoka y'ekika kya Mitsubishi Evo X okusinga empaka ezi za Kabale Rally ezibire zisirwegurira in the Mist Rally ezihereza ebiro bibiri omu nshozi cyanga eki Mangat okusinga empaka ezi akatandika rwa mukaga arikwebembera izoba ryo kubanza hamwe n'izoba rya nyuma abazyo Sunday aho asinjire bwa nyuma yo kuvugira shayi 2:15 hamwe na seconds 82 Duncan Mubiru Chikankane wa KRT niwa kwasira umwanya gwa kabiri arikuvugira shayi 2:41 na seconds 15 Derwe Arthur Brick Jr. ori champion wa Uganda umwaka ugwiro mu muzanogu aherizo umwanya gwa kashatu arikuvuga emotoka y'ekika kya Subaru N10 kandi umuvugi Arwe Hassan aherizo umwanya gwa kana kandi we Ronald Sebuzi aherizo umwanya gwa katano bitu babahagizi abahereze bero bibero umwanya ogu borekera amashemerwa go kushagika omuzanogu ogubire guhereza emyaka 40 kuyera ku Rwanda nshanjona mukaga gutara kutebekanisa bwo mucanga eki ekya kigezi cyaje mese paka kuleta kabari twari biremete bituraga tore basukuri turaga none bishwa kandi twabire barayive bajya amazima twari kutwara bari yabonera rwari abantu bakono yamaze imyaka 15 batakari bagarware bajenjoyinga imotoka tu expecting zamani za marahoji nubera berwa makona minji ingoto zobonire terayine nununji abavuja barimo Christakis Fitidis Omar Mayanja Desh Kananura Fred Wampamba Sultan Karura Hamana Rauf Adam Essa babire bari hatimu y'abavuja 3 abatandikira empakezi konkati babasa kuzihendera bwa nyuma yo kutomera kandi abavuji 16 bonka nibo babasize kuzihendera empakezi ro kurataho neza Masaka Rare hakutandika ko kwezi kwa 5 Ndram Edwin habwa TV West agacenchiri